بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hakam Islam, kahormatan kaniukatan ha waktu ini, nesap kita niyo hajaman amin paglingkod-lingkod sing kita niyo tungod pa amin magingat sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamiyat sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin bulan mahamulya, yari kita niyo wihaon halawm niya, sarta na in pagyanon Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, pagtawagon day sab siya Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, Syahrul Qupran, mataod day nga mga kangan-nganan inyan, in mga siyambot yan katantan, sa lago-lago, amal, amoy inhihinangon doon halawman niya, sabot na to na intungod paparkala sin tarawih, amoy kalaguan, doon haon paghinangon singkatan, hakatilo akan sindunya ini na ha waktu bihaon ini ganapan namo na isa in pangadyan sing kita tungod pa amoy in pagtawahon lang niya Syahrul Quran at niya bulan ini sin Quran imbunal niya bulan da sin Quran in katantan ini bulan sabab tiap-tiap kau sumambahayang na inya tu mabasa mo na sadya in mga ayat dahil alam sin Quran buat malengkan hatungod sin Ramadan na mataod-tuod dahil mga baita sin mga sila amin nakauna rin kato tanyo nakasud pa akama sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amoy in piyapakay nila tuod marayaw iban amoy diyadakahan nila bang maabot na yung biya sin bulan ini. Insyaallah ta'ala makakakita niyo bahagi singgin hawabaran na to amoy in pagbasa sin Quran mahamulya sarta in mga ini awon aturan niya katantan na subay inya to inaturan niya to makad doon ha amoy napatarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari kariko pa ini iban kuy sabi ni in microphone amoy in ini mamisarahan ni sabi siya uno-uno na yung mga kabayaan niya kahormatan kato tanipatan waktu ini palita siya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwan na akam Islam. Jadi na isab kami kikita sing kamo diha Longtay Station sing kami riha ni Daud Islam. Alhamdulillah sa kahawa mahapon. In time na mo magpulang maglabi sa limahang kutag di makatuana samtay palong ta amuin waktu pagbubuka. So in adlaw ini adlaw ahad bang paamuhon aun sa ini radio station katuana Wild FM 91.5 sa dakala yung mga katotay manghuran kamanghuran amin nabiyaksa sila magdungog ha radio na in panghati nila long nabiya mga adlaw ahad biyahay ni mga onda isab radio station na rapon in ahad katuan mayroon lang mo sin radio station na ahad Hindi sila magungkap. Hindi sila mag-ukab. No, hindi sila mag-ukab. So yayaon long tari no kami karon na radio sa kagitaan niyo adya long taha doon hamon Islam TV channel 56 kay cable katuan ha. So alhamdulillah mga palangwan ha kamas lambya na sin sambat sin guro ko kalasahan amo in long ta in continue na mo in maudo amo in bakas na mo na long ta kaya pagbisarahan sinamon long ta ikarwa adlaw magulang maglabi sinamon Ramadan atungod sinamuin long ta in bulan ini bulan Ramadan na piyag bahasa in inilaw na Syahrul Quran at na bulan sin Quran
sa baita nagkabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan law na syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan, in bulan Ramadan law sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi unzila fihi al-Quran. Amoy indi bulan ini napaturun sin Allah ta'ala in Quran mahamulya. So in pagpaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran mahamulya di bulan Ramadan. Daing halawhil mahfuz piaturon sin Allah ta'ala mon pabaitul izzah. Amun hikapitong lapis langit katuan hadiya sa maud dunya. Jumlatan wahida. Hati neba nagbuslong tadaplak makaminsan katuan in Quran mahamulya. Piaturon sin Allah subhanahu wa ta'ala may pabaitul izzah. Manjari doon ha baitul izzah amuna inhiyakot sin Jibril alayhis salam inut mon pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ni mo kay kaw haan tagto katahon magkulang maglabi hati na natangmos in Quran mahamulya. So riha ini mga palangwa na agama Islam bang natubya mga dungdungan in Quran mahamulya ang kahalagaan niya. Nabasa ko iwan kita kulong tadiungog mga kaulamaan sing kita niyo intungod sin pariharan sin Quran mahamulya biarin Allah tanang paturong kanya. Bang natubya mga long tabya mga pangadyon marayaw iwan dungdungan sin akal pikiran sing kita niyo in kahalagaan sin Quran amoy in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna ipagpaturon sin Tuhan Rabbul Alamin. Pini sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hakatan bulan katuan ang patag 2 bulan ng katahon. Pini niya in sarayaw-rayaw bulan pagpaturunan sin Quran mahamulya mon pa baitul izzah. Amuna in bulan Ramadan. At inahakatan sin bulan marayaw rin katan bulan pag-ibadatan. Sa lami indayaw iwan kahalkaan sin bulan Ramadan pag-ibadatan doon halawman niya. So riha ini pini sin Allah ta'ala in bulan Ramadan pagpaturunan sin Quran mahamulya. Hikaruan niya pini isab sin Allah ta'ala indum di ruman sin Ramadan katuan halam sin kawantag siyam katuan long tarum sin Ramadan. Pini isab sin Allah ta'ala pagpaturunan sin Quran indum sa mulya-mulya do. Amo ni pagtarong Lailatul Qadar katuan ha. Sabab kaya baita in Quran mahamula inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sabunal tudlaw sin Allah ta'ala piyaturun na mo siya in Quran mahamulya doon haluman sin Lailatul Qadar. At in Lailatul Qadar kaya ngatan sin kita niyo katan mga panong hakam Islam in ini kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Indum Lailatul Qadar lawian marayaw pag-amalan pag-ibadatan denghang ibo bulan. Amo yan imbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. So pini sin Allah ta'ala in bulan Ramadan pagpaturunan sin Quran sarta pini niya isab in sarayaw-rayaw dum deng haruman si Ramadan amo Lailatul Qadar. Manjari demikyan pini niya isab in sarayaw-rayaw deng mga malaikat. Katuan ingkatan sin malaikat sin Allah ta'ala sila katan marayaw katan alhamdulillah adil sila katan katuan ha. Sabing sifat si mga malaikat la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna wa yaf'aluna ma yu'marun. In sifat sing kamalaikatan sin Allah ta'ala di sila magsusulang patuhan Rabbul Alamin hauno na pardakan kanila sin Allah ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun tupot na hadya sila himinang sin uno kiara kanila sin Allah ta'ala. In sila katan di magsusulang haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa aon din kanila sarayaw-rayaw din kanila. Katuan, biyasin manusia o sarero manusia. Demikian in malaikat marayaw sila katan sabi ito na sifat sin Allah ta'ala kato niyo sa hasila ini aun isab leader sin sila katan katuan ha malaikat amuna in Jibril alayhis salam. So pini sin Allah ta'ala rin ha mga malaikat in Jibril alayhis salam amoy in naraak sin Allah ta'ala maghakot sin wahyi deng hadarat sin Allah ta'ala maun pa ka nabi-nabihan iwan sin pakarasulan. Napi sin Allah ta'ala in Jibril alayhis salam. Demikian pini sin Allah ta'ala pagpaturunan sin Quran mahamulya. Syekh Mahir. Deng hagatan manusia amuna in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pini sin Allah ta'ala sarayaw-rayaw manusia di hadiukupan dunya hajaman niya amunay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amo ini kalagduan sin Quran mahamulya muna kabarikan ko pini sin Tuhan in sarayaw-rayaw bulan pagpaturunan niya amunay bulan Ramadan.
Pini isab haruman sin Ramadan in sararum amo in Lailatul Qadar. Demikian pini niya in malaikat amo in naraat niya magda sin wahi Jibril alaihi salam. Demikian napi sin Allah Ta'ala in sarayo manusia di halaman sin dunya pagpaturunan sin Quran mahmulia amo na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang rasul iban nabi hinapusan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amo ini palang haram Islam in kalagbuan sin Quran mahamulya. Manjari diha ini law sin mga ulama hawaita sin hadis sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaunan sin Jibril alaihi salam iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diha bulan Ramadan biya dagbus mag-review sila. Doana mag-review sila sin Quran mahamulya. Biya mga basahon sin Jibril alaihi salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmuraja'a sila basahon si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kaya baita hinapusan tahun na amin tahun kawapat na Rasulullah SAW nagkaruwa ka tuan review kanya sa Jibril alaihi salam. Dihay nilaw si mga ulama amoy inabilang syara sin Allah Ta'ala syara sin agama Islam in suway kita ni magkhatam sin Quran mahamulya di bulan Ramadan. Katuan atin na syara ini long tayo na mo in magkhatam kita sin Quran sabay ta pagkhataman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon halupan si Jibril alaihi salam in Quran mahamulya di bulan Ramadan. Nasampay kaya baita hi Imam Malik katwana rahimahullah. Hi Imam Malik rahimahullah insiya wa kana Malik rahimahullah idza dakhala Ramadan taraka qira'at al-hadits wa majalis al-ilm wa aqbala ala qira'at al-Quran min al-mushaf. In kaunan hi Imam Malik rahimahullah di bulan Ramadan pagtinggalan niya in pagbasa sin hadis. Di siya magbasa hadis hibutang hakid-kid na hadis bulan Ramadan. Iban sin paghindu ilmu. Bialagos humundong na asya, Syekh Mahir, kaya baita. Sarta, alupun niya in Quran mahamulli amin basahun niya, amo ini indihilan niya waktu tuod sa halga-halga in pagbasa Quran. Sa baita, Syahrul Quran bulan Ramadan. So, amin paghinamo si Imam Malik rahimahullah. Demikian hi Az-Zuhri rahimahullah. Insiya idza dakhala Ramadan fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Amin baitahi Zuhri rahimahullah. Apabila lang sumud ng bulan Ramadan, bunado Ramadan, law na insiya ini bulan law na hipagbabasa sing Quran, iban hipagpa kakaon ha mga sila ang ibarhajat. So amin ni paghinangon hi Az-Zuhri rahimahullah bang bulan Ramadan insiya magbasa Quran sarta magsadak ken hinang na di bulan Ramadan. Kaya baita day sabi Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu. Insiya pagkhataman niya in Quran di bulan Ramadan. Biyarin pagkhatam niya sing Quran hatiap-tiap dwayrum katuan matangbos niya in Quran katloang kajuts. Tiap-tiap dwayrum maus niya khataman in Quran mahamulya. Amyan intuyo si mga sila jaman na kauna di bulan Ramadan. Demikian ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Insiya bangdum inhinang niya magsambayan sa qiyamul layl, magtahajjud, katihawaan sindom katuan. Sada di siya magbuka, kawa waktu pagbuka. Di siya magbuka, malainkan suway aun iban niya misan nagwanhang katao. Dahil hama miskin ang maranya magsaw-saw na pagbukaan. Amin hinang si mga sila hajaman na kauna. Mga palangwan singgitan yun, nakauna hapang iman kato. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyahay ni intuyo nila bulan Ramadan mag-ibadat patuhan na bulalamin. Hakar na sinamuin rida sin pangatayan nila Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala sarta sub iban bayat nila himinang sin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyad to mga palang na sa maniyot yo ding mga kanilay sing kami sarta kaya bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamulya amu ini in hipagbabata hipaglalano sin pangatayan sing kita niyo. Sabab na in pangatayan sing kita niyo paghaon iban maglamma magtukas on waktu in pangatayan sin tiap-tiap pangatayan kato niyo. So amurain makalano kaniya, amurain Quran mahamulya. Amurain ini makalano sinuno si pangatayan ta. Pagbasa sing Quran sabay ta amo ini kapagbata sing Quran apabila siya limamma iban giyaha long talima may pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai beta sin Tuhan Rabbul Alamin wa dhakkir bil Qur'ani may yakhaf wa'id. Daw sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpatumtum kamo, patumtuman niyo in mga tao. Amo in patumtuman niyo sin Quran. In mga tao may yakhaf wa'id amo in mabuwa sila haamoy in launta pananggupisin Allah subhanahu wa ta'ala. So in mga tao aun waktu maglamma in pangatayan nila maglamma in iman nila
Bango sila kawasan Quran, insyaAllah ta'ala, magbalik ang pag-iman nila kainatag na, sampai sumatras. Labiluwa ay mga bariman, sa peta sin Allah ta'ala. Sifat si mga bariman, apabila mabasa rong ganun ayat sin Allah ta'ala, zadathum imana. Hati niya, gumanap, dumuwang ang pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang sin Allah ta'ala, napatuntumin niyo sin Quran. Mga sila amin mabuka, hapananggupi sin Allah ta'ala. Sabihin Tuhan na bula alamin, nananggupi kato niyo katan. Galing pananggop sin Allah ta'ala. Mga sila amin di mawaya, umalop sin Quran mahamulya. Di mawaya dumumog sin ayat, babasahan sin Quran mahamulya. Nung sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya, paano sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Paano sin Allah subhanahu wa ta'ala, pananggupi sin Tuhan Rabbul Alamin, mga sila, amo hindi maghamparo, di magdihil halga, ha Quran mahamulya. Nung sin Allah ta'ala, isyusyo, in maling, di mabaya, manumtum marikaku, di mabaya, mamasa sin Quran mahamulya, di mabaya, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sin Tuhan Rabbul Alamin, fa inna lahu ma'isyatan danka. Sabon na tuod dihilan na mo siya, nung sin Allah ta'ala, kawihanan masigpit, iban mahunit. Nung sin mga ulama, kawihanan dihay ni, law na hakaywan mo pasiron, kaya maita nila, hati niya, dihilan sin Allah ta kasigpitan, nung sin pangkuburan, panagnaan. Hakaywanan mga ulama, na maita di pa hadun niya, masigpitin hal nila katuan. Sa maita di sila mabaya, mag-ara, mahaara, masid Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung mga tao di mabaya, maghamparo sin Quran, mahamulya, dihilan sila sin Tuhan Rabbul Alamin, kasigpitan, kahunitan sin kabuhi nila. Di hadun niya, labi luwa pakuburan, labi luwa hadlaw ka na ka na. Amuyad to yung maita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baita pa sin Tuhan Rabbul Alamin, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sarta punon na mo sila dito hadaras sin Allah ta'ala hadlaw qiyamah, a'ma, nabubuta na sila, di sila makita. Sampay mag-complain sila pa Tuhan Rabbul Alamin, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. O Tuhan ko, mayta mo kami piyon, di halaw man sin akhirat ini, di halaw akhirat adlaw mahuli, piyon mo kami, nabubuta na kami ini, wa qad kuntu basira. Bakas sa ako ini makita sin dito pa buhadon niya. Na may tawin result, may tas na talabyuta sila. Lang sin Allah ta'ala, fakadalika atat ka ayatuna, fanasitaha. Sa muna tuod, bakas di matungon ka yun. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, di yung palupan yung hadya. Di yung paghinahal ka. Haadlaw nilang sin Allah, fadhalika al-yawmatun, sa adlaw sabi nilang sin Allah, lupahon na mo resab kamo, biasin paglupan niyo sin araman na mo, biasin paglupan niyo hapag zikir maligako, biasin paglupan niyo, di maghamparo sin Quran mahamulya. So amuyad to mga palangwan hara ma Islam in pananggupi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga sila di mabaya law ta mangadji sin Quran, di mabaya maghamparo sin Quran mahamulya. So alhamdulillah yain wala na mo kay manan to atin niya pamintangan na si mga yan imaalok ka mo waktu ini. Iwan si mga sila makaukay mapuas sinadlaw ini yan dahil sa YouTube pagubos. In tungod paparkala panghal ka isim mga sila nakauna rin kato tanyo nakabatok paara masin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila yadto na puspusing kaagi-agi nila sa babsin miyumuhot nila in karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala sabab na in Quran biyay ta'sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na laung niya la taqulu alif lam mim harf bal alipun harpun, lamun harpun, wa mimun harpun. Wal hasana bi ashri amthaliha. Yan din hamang hadis biyat asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asupaya in kita niyo maghinang aun tuod ini mapuhong na to dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan hap sin kita ipon sin Tuhan Rabbul Alamin apabila tamahinang indaakan niya na hap taroon subay niya sab hitok balkato taniyo in amin salamatan niya. Amo yan to. Nabiya na simbiyeta, siguro na to kain na tungod sinamoy in Quran. In yan to, amoy biyeta halapag sin hadis lang niya nazal al-Quran minal lawhil mahfud ila as-sama'id dunya. Tapos imbiyeta sama'ad dunya ron na yan, amo na in Baitul Izzah. Jumlatan wahida. Amoy tighan siya na kaminsan, jukop in Quran. Wa min as-sama'id dunya ila al-ard fi 23 sana hasbal waqa'i wal hawadis. At ini pag naug sing Quran para Rasul sallallahu alaihi wasallam
amin hiatod sin Jibril alayhi salatu wassalam hasbal waqa'i amoy intimo paununo na jimato hababaw sing gumini iban sin ununo na kabayan sin Allah Ta'ala pajatuhon halaw man sin mano siya in Quran najukup siya halaw sing kauhaan tag ini tung katahon manjari intungod paparkala sin Ramadan longta na wajib hatahon ni karwa sin paghijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madina. So sa kira-kira in siya nakapuasari hababaw sing gumini nakasiyam siyang kapang pamumuasa. Siyam tahon natin niya nagsuno-suno ito na in mga inikatantan siya na inamin mapatot na to upihan nakatan kakahinang in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sinari amoy in singuro na to kaina in sila mudara sa sila iban si Jibril alayhi salatu wassalam tiap-tiap Ramadan in yan dugaing pain isa-isa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy lang ta aun ding ha mga hinang niya wayron na makasaksi Allah Ta'ala sadya makasaksi in pagmatuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in panghalga niya ha Quran sabab in mga sila manghalga ha Quran halgaan sila sin Allah Ta'ala hadlaw na bihad to na in mga sila nagkasabot siguro na to kain ng mga kaimanan aun ding ha mga wala niya nasabot biya kan Uthman ibn Affan radiyallahu an magkatangbos ngayon Quran hangka dumang kadlaw sampai kaya baita in Imam Nato Shafi'i rahimahullah damikian magkatangbos niya in ini Quran hangka rum hangka adlaw na manjari sambil hajaman nato ini baku-baku sa jalong ta nalawa din di kato adunya Sheikh Uthaymin in siya tiap-tiap adlaw kawan Jules. So sa kira-kira kauhan Jules halong sin tu adlaw tuy room matanggos niya in Quran bihad to inamin tuyo nila long tahajaman na to Kawan ka Jules katong kawan Jules kauhaan ka Jules ang kadlaw nakatlong ka Jules na katong ning Quran ay bukon kauhaan ka kuan kauhaan ka ano ba ini kagikap kawan nalong ako kauhaan kagikap tiap-tiap ang kadlaw ini ang kadlaw so kanuman ka unong nga pila kaanuman kauhaan kanuman unong nga katos ka kay dua-dua man yun ingay kapan yun duan sipak biha na mo ito so in siya at niya makatam niya in Quran halong sin tu adlaw iban tu room Sheikh Uthaymin yan namulong tayo amin masuok marikato ang mga jaman na to ini na mataod pa yan amin wayron kaya recording hinang nila wala day sab sila magpahati si mga kuan katan sa mga yato minsan in Sheikh Uthaymin wala day sab siya nagbayta bihat to sumagawa amin nakasakop sin hinang niya amod din na gini bayta kanto si mga kahalan nila damit yan mga sila nakauna in Rasul di day sa mga magsususi sin hinang niya sumagawa imamayta mga kasahabatan niya biya kanday kanda ini Anas ibn Malik biya ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha iban si mga kaiwanan asawa niya amoy in nakadya kasi mga kakahinang niya nando in kita amin hajaman na to ini subay kita niyo murul sampay biyahari si mga ulama in tungod paparkala amin pagbasa sing Quran long niya nabahari nagtu in mano siya ambok din doon long niya amin ammatun nas at niya kamatauran di dami sa makaingat si maana sing Quran may nga tadyamas sa inilaw niya subaytod matao din pagbasa nila sabab sinamin kalagguan sin pahala ikarhil kanila runa yan na inyad to subay sila umapas sinamin uno yan pagbasa amoy basaw nila dyan kato hindi nakapahaman di nila kaingatan misan in kalima bang unong katan biya si mga kato in kita bukun kita Arab kaso magawa na ini nabiyak sa kita magbasa kaso magawa sa tungbas ka na sila aun tungbas ka niya ang mga nang tabasahan nila awasahan nito katan nito namin sa beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya al-mahiru bil Quran yari Sheikh Mahir al-mahiru bil Quran ma'as saparatil kiramil barara at niya in mga sila mas sa amin maunutod sila biya mga mahir ini biya expert ba kuan siya amin biyaksa na to magbasa ano sing kamsan dito may mata nain sila sa pantun nila biya sila nag-aagad-agad din sa mga malaikat at tawa in darajat niya, darajat si malaikat amin wayron sa rosa
Kaya malaikat, mayroon tudusan. Mayroon sa nila. Iba't himinang nga sila, sindakan sila Allah Ta'ala, rin siya magmamasyat. Mo ito. Pag-umuslong niya, ini, walladhi yatata'ta, wa huwa alayhi syakun lahu ajran. Amin tao mamas sa singkuran, tumuyo tuod siya, magpaamo simbasahan niya, sumakawa di siya makakawa, yatata'ta, hati yan tata'ta yun, yapapapa. Magsumsimog bagat. Bukon magkuhan, magini, ano ba yun, pagtawa ko nila, di ba magkakuhan, may silong niya, Hindi makatutid. Bi lang niya bihan. Di pa matuhi katuy. Bismillah. Magmamanaw ka ta. Manatat siya. Yato. Na. Amo din pag yun niya tata. Yung kalima tata amin dahil amin action niya. Kiyawa. Na amo ito. Na ini pagkubos wahwa alayhi syak. Amin kabugatan tuod siya dumasin pagbasa ito. Dihilan pa siya sinallahu ta'ala duwa karayawan. Kita mo yan. Nabiya din na yung kita ron bukong bihad to kita. Mataod mamamasa ka to, mahangpas mamasabihan, mabuntol. Na, suway kita magtuyo, kabiya sinini waktu ini insyaAllah. Na sarili inalaw niya, in aming mga sila, matunas, bang sila rin na makaapas, na minsan dako ba ng kadutsang kaadlaw. Bihad to. At namatangos na ito at namang bulan Ramadan. Pag-ubos ito, in hikarwa, kajinis niya, talibul ilm. In talibul ilm na bahagi ng dua. In hambuok, amoy may ngatod siya, mamasa, magbasa sa diyang maksud niya, inyan to katantan, nasa di ito in Allah Ta'ala, di na kalibunan si mga hinang, ina malamalo, biniyat, inyan to katantan, na may ngat siya mamasa, aun doon lang niya, talibul ilm, damara niya in dua. Bukod sa siya mamasa, amin mahangpas siya mamasa, sumakawa bitadabbur. Kadungdungan niya pinaya. Amin makawa na yung tiap-tiap basahan niya, sumunod palom sinuon niya, inamin maanasing Quran. Matuwihan. So ini kato niya, amo na yung mga ulama, lauta, na amo na yung asal, amo na yung hinang nila, matuwihan na, mangunit na tulong niya, apasun yung mga sila ito. Sabab, amo na yung hinang nila, bukod sa dyan sila amin hinang pawaran nila sa mga lapay pa sila pero kain sabab maghihindog sila sin ilmo na may ito ini Syekh Mahir biya mga kuan manjari habihaon hitokbal ko isab kay mo ini majal launta amin dimihil kato mga audience tabihan pangajian insyaallah subhanahu wa taala pala tafaddal siya natul maskura. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niya malingkat sa tumalago pangajian nakawa bukon sa jihad sila nang nagdurungog sampay biya mga akweri rin nagdurungog day sa pangajian din hadto. Amura ko manong tayong ganap da kuman tungod sin pa-Quran. Muna akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. In Quran lamo din ang mga kiyakahagad. Bang mo yan di kahagaron, di bunalon, nakagawa ko magtuloy na kalikusan sin Islam. Sabab din lamo din ang mga rukun sin iman. Tu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi. Nalamod na yung Quran, nabiluwa na yung Quran, peturun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subay resab kahagaron sin tiap-tiap sulagan Muslim in Quran katluan ka Jews. But bang aon imian in Quran kulang pa. Biasin sa kaulawlati human in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakhiyan. Sin pakarajaan niya. Na inyad to malago problema niya. Sabab bang ko imian but kulang, wala kaya paturun katan para Rasul sallallahu alaihi wasallam, malago musiba. Muna di mabunalin pag nagsaksi niya. Pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dilungog na to na rin kaina, kaya turun ng Jibril, kaya kato para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naampa, suway na to bunalon. Sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiku anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Na siya yung namayta. In Quran, amo na yung niririkato. Katluan ka Diyos. Ba't bang awang paimayan kulang ang po na nakagawa sa dinhalikusan sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampay, inaakida Ahlus Sunnah wal Jamaah, bang inayat, kaya paghambukan sin mga sila, nakauna, ang pamudi kahagaron, bukunhat, nakagawa ko dinhalikusan sin Ahlus Sunnah. Nagkagawa ko
Islam. Likusan ni Islam. Man jahada ayatan aw suratan aw harfan min kitabillah mujma' alayh fahuwa kafirun kharijun anil millah. Ini bunda masakit-sakit dungon sa natin ka sa bundalan niya. Katuan? Supaya ikaw ay ita kanila sin biasin ka na siyabot sinambok guru na to kaya nakan katuan jak na inagin niya. Harf biasin alif lam mim. Nahambog sa diyaw lang mo alif lam imlong may mim way lamod. Inalip yan way lamod. Sin naghambogin katan ulama inyaw lamod ang pamuri kakaro nagkagawa pa magpilin ng likusan sin Islam. Amiyat to din ha mga hambog sa lago-lago problema. Ikarwa hadis kiriwayat Imam Ahmad. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Quran. Wabthagu bihi wajh Allah azza wa jal. At yan naman kita mamasa sin Quran nasuway ta siguro hon. Inuno karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bang bukun yan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala ada kala maglag kita sa mayroon po Spider. Lagaw ano nagbasa sa akin. Alalong niya bukun sa kumukulis. At yun nakhlas niyo sa pagpuasa katani badat ti pagkuhan niya. Suwayaw ni niyat. Suway sawasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nakasabab yadto mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala mananaynhog yari imatud kamo ha adlaw ini inyadto bukod din kako hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Quran wabtaghu bihi wajh Allah azza wa jal may taon sa tusugpat niya qabla an ya'tiya qauman ang sugpat niya to yuajiluna hatihan na ando pag-usus kamo basahin Quran hatihan niyo ubos bang kamu ngasa kaniya, bang kamu humati kaniya, mangadji kaniya, subay karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab susumon, hadi pa dumatungin mga kauman. Tuhan, mayroon na pakialam nila. In maksud dito adyan na in maksud nila at yan na dunya na. Inapas ng sinta susumon, way napakialam nila Quran. In kanila yapas nila, bang biyarin, makakuha sila alta, bang biyarin pagdunya nila, ibin nila ng Quran. Katuan, akhrajo Imam Ahmad, Ibn Hanbal, na inyat, ito rin ang mga akida, sinahlu sunnah wal jama'ah. Pag-ubus tumtumanin, in Quran ini, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun makhluk. Inyan, akida sinahlu sunnah wal jama'ah. In siya kalam sin Allah. Nayo kung magiyan lang mo yung piyapanjari sin Allah ta'ala. May nang musibah, akida. Gabi ni sumud pa, unak sumud pa akida. Na akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, amo na yun yung piyagjilan kan Ahmad ibn Hanbal. Amo na yun tindukan niya. Sa mayta, long Ahmad ibn Hanbal, dihilin niya ako dalil, siya yan makhluk. Sebab in Muslim, di man dyan siya magkapta, napakaradyan si pag-agama, away timindo ka dalil. Ang paumbol hambok din pagkawan na to basis ato dalilan mo ng Quran. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Quran na may ta, paajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yan, tumatarang kalam Allah. Tiyanin yan, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi, tama timpanindog sin Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ngumiyo na pa rin kato rin nakaw na sambil pabiyaw. Na mga palamungan ha ka Islam, in nasabot yan to sa halga-halga. Sabi na hadis kaina, basa niyo yung Quran, in maksud, suway karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangbiat din maksud, mumisang ka nag, bibibiyasa mo tang kaya nagkatuan. Oo, tata na, magkakaupala. Lipaton ba maghampo? Dumul-dumul pa yung natumin, naruwa mo. Sabi siya, sapat mo yan to. Wala mo piyagtura, nakarna sin Allah ta'ala. Magkakaupala. Sa suway mo bunalo ng kabtangan yan to. At bang muli kahakaroon ng kabtangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagumusiba. Nabiyarin mabunal. Adakala, kugdanan kita sinayat, biya sin suratul munafikun, ayari halong sin Quran, inagi na kauna, kalu nasyadu innaka la Rasulallah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, wallahu yashhadu innal munafikina lakadhibun. Hatinaon to yung mga tao, manusia, magdanig saksi sa bukod bunal, puting.
Ang mga manusia, magparatsa sila to Allah. Magparatsa sila adlaw mahuli. Sa bukon bunan. Para may ito, para man kain na. Inagi nila, matanto rin kami, mag-nagsaksi kami, ikaw daksin Allah. Magtitimuro rin ayat. Kaya inatan sin Allah Ta'ala, ikaw dakni. Saksiyan sin Allah Ta'ala, matanto rin mga munafik yan, putingan. Ba't ka ba suratul Baqarah? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ما شاء الله وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Na ang mga manusia magkakadsilap Allah Ta'ala. Inagi nila. Iban padlaw mahuli. Agi nila, matampa na manusia. Saan namin pangatay at tumukon guna? Natin musiba. Ayun nila, magparatsip Allah. Iban padlaw mahuli. Pagkabos, panggura-gura nila sa Allah Ta'ala iban pa mga barima. Wala nila katuan ka na nami. Indura-gura nila. Hindi ako wala. Ginawa nila ra. So, wala na kaya lima? Wala. Wala kaya na naman. Wala ka na nami mga yadto. Na amoy ninisuway pagkalian sing kitiap-tiap sila kandeng kato. Tani, ini ilmu, kalakihan, muna-muna dalil na to panagna. Na, kung ano mamunal pag naiksaksi mo. Nasubay mo munal yung mga kabtangan kainan. Ang katuan, ikra'ul Quran. Wagtahu bihi, wajha Allah Azza wa Jal. Abunalong mo yan to. Sa babang mo yan to, ibunalong buku-bunalin pag naiksaksi mo, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muna-muna, sabay kita magtaat, tadiakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pa siya ay nagdakan. Inagi niya, sumuliro ito, tiluliro ito. Siya kataan niyo ka to. Sabay bang ito marapat, di kita ganda Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Awaktin Quraish, niyat to, basa, ba't nila igo na pagparat sa iya Abu Bakar Siddiq? Kata na, amin waktu Israel na rad siya. Awak to, niyat to sila, Abu Bakar yun, simpakay mo na nuisuwi. Ano yung suy-suy? Kapag istaw ang meron siya ko, ang karunda. Kaya ba nang tingin na sindong? Ito nga sindong. Yung pagbista di Quran, di man sinsambayan. Sambayan dito nagimugdan, sambayan yan. Inagi rin Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Inagi niya, bisa rin, dahil kanya. Dahil siyang Quran. So, dahil kanya, bakay mo yan, bunal. Huwag na siya kato, nagpangasok ang paintawari, subhanallah. Bahitaan mo na si Nabis. Uy, siya ito, dara Muslim. Sunni siya ko. Sunni. Hindi, kumaha nga na sunna. Sunni ka, ikaw kumagada sunna musibah. Subhanallah. Ay ayat mataw. Ta'atu fi ma'ama wa tasdiqu fi ma akhbara. Subay mo bunal sibo na matay ma mo. Matay ba sila kaliban sindi? So mo siya kakaw. Bang yung biyay matati si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aniban mo ingkatan pi aniban ni. Pag-uusap to bang ko mag-ibadat subay tudlo mabaya sa kanya. Bangit turi mo pala man nasara ni, kasi pagpasa tayo ni katuan, pag-iftar tayo ni, pagbuka tayo ni, panghinili pala man tasara, mapaulo, ipuspaitan niya. Bangini bukon mukhlis, bukon mutaba, uyrun puspaitan. Nasa mabiyat to, kalabyan si Ramadan, so yung mga karoon yung beta niya. Sa bang yan di akaroon, bang yan di bubunal ng kalam sin Allah Ta'ala, ano pa kauna? Rasul sallallahu alaihi wasallam na maita, pa inna asdaqal hadisi kalam Allah Azza wa Jalla. At yan naman siya pa siya, mga kaptangan na din, mga kaptan katangin. Sa bunal-bunal na kaptangan, amo na yung kalam sin Allah Ta'ala. Amo na yung Quranul Karim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Amo yan to, murah-murahan, tumtuman niyo, mga katutay manguran, bangin waktu na to, wala na to, na nausal. Pahinang marayaw, tumtuan na usal mo pahinang mangin. Sa babiyat to, bangko nagbasa sa Quran, kampo, lipat manglipat pa. At yan na, marayaw ang mga to in katuan, rin kung magbalik kayo. So, may waktu, alhamdulillah. Pagbarakatong kapo yung kanila. Pangansiyan nito, sa kaulawla, in nasabot siguro na to, tungod pa amin adab, sin tilawatul Quran, amin, kaunahan to, subay ingaton. Nagkakadiwan sin hadis, amin, ba't kukain na ito. So, nga mga adab, sin tilawatul Quran, subay siya muna aon ka ikhlas. Amo na to kato. Subay siya aon ka ikhlas. Amod tuin muna rin hakatan. At niya basahon mo biya na siya bot mo yan to kain na. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in sababing ka ikhlas ini na doon haon jumatuin hinang pamareho atawa pamangi. Biyan to. Naamad to. So subay siya labi-labi na to udlong niya ini ka ikhlas ini hambuk siya ring hasalago-lago ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala. Iban siya, di ka tayo masinibad. Iba ni katayma. Sebab dua ra ini rukun. Dua ra in rukun. Kebulan. Ini hika tayma sin amal
subay siya muna iwan ka ikhlas. Ini karon niya subay siya Mutaba. amoin mutaba hati niya ini niya makadapang hindo sin Rasul. Nawang hambok ding haruayan sadya Kinatanak. hambok ding haruahadya nahinang mo naway na kapusan niya. Sibo na ka ikhlas sadya wala kimugda na sara. Di datay maon kimugda na sara way ka ikhlas. Di sabtay Wala maon. magkakadidwa niya. Suway magkakadkaroon. Ate nakatigbay na katulong. Muna ng pagyanon long niya amin layat tadadza. Di siya man dyan mabutas. Subay siya nag-akad karoon. So, natatapil sila karon. Natatapil bihan. Kambal ba? Kambal. Sa tay karuan niya sarat, an yakraa biqalbin hadir. Bang siya mamasa na subay ini bukon kuan. Hadir inamuin uno niya, inamuin panganan niya, harap pabiyasa niya. Bukon hadirin panganal ni dumurungog ka niya. Aun siya ang bihad to. Pasalin siya mong parungog isa Parungog niya. ka. Parungog. Ingat to Paul eh. Paul na isa. Pasungkan din sa katuan. Ang buko na klase ito. Amo ito. Ate ni pagtaon hadir in pangatayan ni habawas tahun. Amo basaw niya. Iban maksud simbiasa niya. niya. Bihad to namin maksud doon. Na iriel ko pa kuro na to. Ingalap isab din nga mga adab. Iba ning katuan. Kaya mga manisyo iganap ko rito. Habis arang kabtamuhin doon. Na in pakaradyaan sin adab. Pagbasa sin Quran ini. Mahal ka. Mahal ka. Ba't bang buko meto yung mga bihad to? Ang mga musiba. Amo. Biasin, long pasinhambok guro, hawak to kami limingkod, muri di siya kaldani. Limingkod kami kanya. Inagi niya. Bangin man mo siya, di na siya mag-ubat. Sing Quran. Sa lamalaw mo, di mahigin sakit. Sa pabita sin Allah Ta'ala, in Quran, ubat. Ubat. Si Paul ni mapistudo. Ubat, sin sakit sin pangatayan. Aw, maktin tao, gumawa siya kami hindi makalita si tao, sakit niya, sa patan niya. Ito sakit ko. Di makaoperahan. Di makaoperahan. Di kakit, di maiksahan. Ang may tinubulabo kami. Di na isa makain ng manubat. Ano ni? Sebab na yung sakit pangatayan niya. Bukong beses mga long niya kayo nga kita tamakan ba yan. Ang bayad to, alaw. Alaw. Musiba. Ang kanasuway ito sa matan mo. Ikuran ini. Ubat siya. Amin doon. Sakit ha pangatayan. Bukong hati ito. Bita pa siya ng Allah Ta'ala. Wa nunazzilu min al-Quran. Ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bangkaw di na mag-ubat sing Quran. Pakoy pakulumog si ubat. Amo. Ay kagatan mo na yung batan ubat. Na magsukor sa mahayo. In waktu tabi mga 2 minute takuman. Insyaallah hawalik na to maglingkod doon kita mag-concentrate muna sa adab. Adab tilawatul Quran insyaallah subhanahu wa taala. So mahal ka to dinhi in tungod labi-labi na mga mag-imam kita magbasa kita sin na ayat halam sin Quran. Na yun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bataon mga magbasa sin Quran bihan paglangkosunin ayat pa ayat. Suratul Fatiha di manjari, wala na hinang sin Rasulin bihad to. In siya guta-guta, ayat ba'da ayat. Bihad to yung kuwan niya. Naaw niya, lang kusun nila. Masal sila, imaksud nila to, mga magpadungog sinamin biya ingat nila mga. Iban magkapasan ka to, magsinapatan. Na, kuwan, malukpas ang malta. Inshallah, habalik ito, lang ta, doon kami mag-concentrate tungod sin biya adab. Ang papila minute, pamaid-maid, siya katuinayin biya mga kwanta. Magsukol ha, ang guru sing kami, ikaruha guru na mo, kalasahan, labi luba ng kanyo manayngho, na labi luba namin naghidya tol sin station ini. Bating biya tato ini kita makay, nga pag-inuwero mga kabataan ini sa, hindi na pagkakitaan. Sa imbo na muna, kita na sikat, sa sila nagtuloy nag-testa mo. Lapay sila sa lamin siya. Alhamdulillah, magsukol kanila, labi luwa na pa mga sila timabang, may nagtabarro, bisan di na sila kanganan, sinalta nila, mari pa long tabihang programa tungkol sa pag-agama, na pag mahinang ito para sa baban adlaw sa sumon, itimbang ibutang kanyo karayawan niyo, iban salam doa kanyo kata, na may nanayhog adlaw ini, mahuli ito, bal ko magbalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga panahon na kami namin, ito na ingkaptangan sindo ako ng mukarasan. Alhamdulillah, kita niyo katan. Wayroon na maksud na ito katan mong mag-ibalat po Allah subhanahu wa ta'ala, yung magparaw sin pag-agama. In kami katan din di, mamisarahan tungkol pag-agama, lang ta na diin na inamun, yabot na sa panghati na mo. So makawabang on kasaan, din habang magwalin rila na mo, na kamo na yung labi makaingat hayat to, iwan lang tayo mga kami. Mga po kami kasaan katuan ha, kung sa mga sasin kami. So
So inshallah subhanahu wa ta'ala, in kami katan, wayo na po muna mo mamukon karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpasampay sin lam tapang hindo sin aga maestam di halukan-lukan ini. Murah-murahan mong mention Allah tapong peragaton yung kawit sing kita yung katan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, mawi kita yung pag-iman sampai mabuklas in lam takawin ato halong pag-iman na po Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ito na muna hitokbal na mo yung pagsupor damikyan o mga sila amoy in yan timatayng mo bukon na diri halong sinula na to man po pa kahula-hulaan kahula Arab kahula Islam pa katan libot na yung dunya ini yabutan sinsuara tayo ni alhamdulillah na iban damikyan amin lokal-lokal kaya butangan ini na itukbal na mo yung pagsupor pa amin tanda po kaniya sabab na di kita ini makatanam ini bang bukon pasalansin ini yari si kita piyasud nila lokal nila ini murah-murahan pagbarakaton sin Allah Ta'ala kanila ini alta nila insyaallah subhanahu wa ta'ala na in mauli itukbal ko pa amin muadin na to in waktu sin pagada. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله